Kapitan Enteng. Nagpudot ti darag ti init pare. Ay dito itapay kalapaw nga agtugaw. Tag merienda ta. Agyaman nagparay. Ay kunak no nalipata mong tagpamerienda. Sus, kababain mo ta. No di ka pagmeriendaan paray. Nagruna, kit nabambanog ta nagdaldalas. Iti pinuon dagiti unas. Ay, itayak pa nga ron ang nabambanog paray. Ay na, kita amat nasugat-sugat pa yung dagiti rama ikaw. Nagtadamit dagiti bulbulong diti unasan. Kapay ngamin adi ka nang itugot iti guantes mo paray. Ay kunak ano taltalo laeng apuon ti unas ti dalusan ta. Ngam naglawamot gayam. Ay na, nagsakit Nalawa. Basit lang dito'y para kanyak paray. Ay adun to ati maus-us paray. No dumteng tao ti panagaapit yaw. Ay. Nabambanugak tuyang. Ay, impagarup ko. No basit lang ti padalusan ni pare inting nga unas da. Nagadubot gayam. Ay na, talaga mo't akas tanuma minsan ni Kapitan. Basit, wano saan, taltalo ko na. Ngam gayam, ado. Ay, manghilawlawan nga rod Kabaliktad mo ni Kapitan. Tauray basay, ibagam nga daw. Ba nag-apakasurunakan ka? Kasla ka ano lang dahil di pa nagdalos mi ka ni pare ba daw? Ita, mabalinan nga apitan dagiti unas. Wen nga rod inteng. Kasapulan tati kadwata inton panagaapitan kadagiti unas. Ala, inakto kasarita ni Mang Tomas Ijilao ta isagana mi ti inaramid mi apagdapilan. Sige. Ay, anya nga iti aramiden tangag paiso kadagiti unas. Siyempre, asukar sugar kin nga ron. Kaya timot kagudwana, aramidin ta abasay. Ha? Doon to ti umay gumatang iti base kanya. Inton maramanan dati kinaimas ti panagaramid ka, dungaw. Ay, apo. Di pa'y nang ruge ti panagdapil mo kadagiti unas. Agar arapa ap kamanan. Saan adakas ti agarapa? Pinayaban na kanumat ang kail. Anya ti iparamid yu kanyak. Ay umay ka. Takadwaan na kami man ni Mang Tomas. Mang dalos iti kayaw. Pagdapilan iti unas. Ariglado ang kail. Basta da kayaw. Kalpasan na. Iaramid tayo iti lugar. Apaka ipatakdiran na. Sa dino ang kail? Ije talon at tapno asidik ton. Aywanan niya. Nang runa kat kaslabato ti kadagsan dagiti pinuon dagiti unas no awitain. Apay nga inruar mo matanday tabunang mau ba daw? Inak man ijayan da parinteng. Amwag no kaano da amang ruge nga agdapel. Sige. Ayaban naktumet nga raw no adda pagsayaatan ijay. Ay, paray. Buyaag man no kasano tagdapel. Sige. Agbuya ka. Ay, agure ka. No nga agmula kayo mat ka ni Marito yang iti unas. Ay, kayat ko nga ron nga adalan paray. Nang runa, ti panagaramid yu iti basay. Tinasaya at tulungan na kami laangan nga agibunag kadag iti unas. Tapno adda kadwami ka ni Kwaraw. Ay, katuan paray. Day talagayam. Daytan, nakabunton aminan nga unas iti sangot ti kayo apagdapilan, paray. Anya nga iti sumarunong aramidin tayo kadakwarog, paray. Siya. Agtugawak, ito'y sangaw. Ang mangitudok kadag iti unas. Si kamot Kwarog. Mapan ka iti banger, ta urayam arumwar ti unas ang mapwes-pwes iti pagdapilan. Ariglado ang kail. Inako na iti pwistaw. Siya nga'y paray. Anya nga'y taramiday. Sikat ti paraguyod iti witi-wita ti pagdapilan. Alam! Ramidem no kayat mo nga'y kang kantumot iti base nga inumam. Ay sus!
Ha? Mas tupay ti basi. Ay, paray. Sige man nga ron, paray. Ay na. Nagsakitan dagiti urat ka. Nagwiti-wait iti pagdapilan da pare intay nga. Ay. Salbag kiti kastaw. Kuna namit ngamin amang tad kano iti basay. Anay. Anya basay. Ay. Dahil itubog ti unas nga iluto da apagbalin da kaslarak. Ay kat makabartag nga rod Ay kat siyempre atuyang kaslaarak nga raw. Di makabartag. Anya, ni pari ba dong ti pinagbalin nyo kan ni Kuarog akas lanwang? Anang guyod iti pagigaman ti pagdapilan? Kunak nga ron no agang angaw laang. Ang nay, ginuyod na ba't kagpasaw? Ay na, binanog mo nga ron ani pari ba dong iti kastaunay? Ay, di mo pala napaninala jay nuang ijay sirok ti akasya. Ta iso tinangguyod iti pagigaman iti pagdapilan. Ay, isa na balita kakto iti base ni pari ba daw? Tapno adan to gungguna na. Anyang ay dayta maribanang. Ay, tagapulot kan balikot siya. Inyag ko dito yan. Tapno adamot mailakom dito iti resena. Agyaman akmare Manungay amin ti bayad dayta. Bayadam ton, inton malakom aminan, marikwanang. Nay, si kamot gayam maribanang. Nakita ka nga dawit mo itay at tagapulaw. Ay, wen marituyang. Ay, padasan mi man mat kan ni inting taglako iti tagapulot kan balikot siya. Ay, mabalin ti dumaawat iti tagapulot kan balikot siya, maribanang. Ay, kuamarey, nabilang ko ngamin amin nga inyag ko dito tersena ni kagawad kuanang. Ano kayat mo? Umay ka tumulong nga agluto. Taikan kanto iti tagapulot kan balikot siya. Ay, sige maray, umayak tuman nga ron, tumulaw. Adaytan. Agburekan ti may salata at tubog ti unas. Ngayon kabil ta iti dakil asilya si paray. Ay, nagbayag laki din paray. Mapuyatan akon ang agbanbantay paray. Ay, sangapulon sa amatin nga oras paray. Sana tagapulot ti pangaramidak dita paray. Basi? Basay? Ay. Anyang paray. Kasano nga iti panagtimpla? Nalaka. Kasanungay? Mga laka iti bulbulaw. Unasan o kisti kayaw. Sa mo ipisaw. Wano tay samak akunada. Kahit kalpasan na ngay, anya iti sumaruno paray. Ay, kat ikabildan ton iti burnay Ay, kasyaya paray. Wait. Manungay abulan, san to mabalin nga inumain? Ay, depende mo tin mabalin mo no 7 months. Kasyaya paray. Ay, amukaw. Inam abulan itan tidakkel abornay nga inkaliyo itidaga apan nakadatar ti kalapaw ta ijay talon, inteng. Una niya. Naliwayak mo tin abinisita. Kapit agsasarano adinar ayak a meeting ni Apo Mayor. Dandanin ti pan nakaperment na ijay May sapay abulan ti palabsen. Mabalinan nga ilakop. Nagado nga ron ti nag-order kanyak. Kahit di pa'y nakumplito ti bulan na. Ay, sigurado. Adun to ti gumatang. Ay! Asino ti lumaban ka na kayo dito? Asino ti naturat? Taglaban kami di mano-mano. Ay, kabadaw! Di ka man umay mangriribok dito tersenak. No sa dino tinaginumam, ijay ti pagwalaam. Takrot kayo, gidi, Ay! Just kidaw! Agawid ka kideng, kabadaw. Tano mapili ka na, ayabak ni Kapitan. Makauman ti kasta nga aramid mo ba daong? Awan lakat, nabartag ka. Pangal-alaam nga iti kwarta pagbarbartag mo. Ayawan bibiyang mo.
aglisi ka man kiti di tada sumrekak. Di ka pasal-sali iti ridaw. Ayan na ikaw. Kaindro naklatan. Ay salbag ka, di ka pa'y agsuray. Oh, diliw ka. Sana huwag magbago. Miss Ramis. Ni tata ba daw? Iso ti masabat tangkal. Oh, diliw. Awan mo't babain day ta apari ba Miss daw? Ramis, kita. Awan pa'y aldaw. Makitak alimpyaw. Kanayon anabartag. Oh, antay tanang kail. Oh, diliw ka. Miss Ramis, kita. Da kayo matigayam day sa kwarog parintay. Tama pa'y makita ka akanayon na mabartag. Apay, ada na dagsin aparikot mo. Na, abay, dagiti lang ayat na parikot na ti agbartag pare. Saan mo ta? Sige. Lapsan kayo pa yung akin ni Kwarog Repapet. Aglablabasan ni Badong, Kapitan. Numaminsan, iduron-duronak, kabilan nakpaikit di Day talag barbartag ter aramiden na itinaldaw. Di nakpay tulungan ngagtrabaho. Ay, inaldaw ngagbartag. Ay, pudno ka di pare. Ako pare. Pudnaw ang uway nagluna ka basol ko. Iswa, please, tuyang my love. Pagkawanan na ko ma. Jakun ulitan tinaramig ka. Anya? Isardeng mo, di pa nagbarbartek mo pare. Laglagi pong kumang, nga da Republic Act 9260 taw. No violence against women and children. Ay. Iso nga ron nga kikidawak itan iti pamakawan kinituyang ko pare. Bala, pakawan naman mare. Ikampay, iti may sagun daway nga agbalbalo ni pare ba daw. No saan nga agbalay? Ituloy mo, tagdaron. Depende kadag iti upat na banag. Mabalin mo nga idarom iti physical injury. Psychological. Sexual. Wano economic. Ay kapito abulan ang taing kali tayo aburnay. Na, kasla kayat kon araman ng tibasay. Amo kunti kayat mo asawa ng kail. Sige, intang arudan kalyain. Uray siya. Makain inumak matan iti basay. Intang arudan. Uray sumip ngatan. Sa nabalay, at damot flashlight ta ang kail. Daak mo din, dito'y kalabaw da parinteng. Nga ayan tinakaikalyan ti Bornay ti Pasay. Ayan nan. Ay. Yan tayo nabutak dito. Dito. Ikabil ko ti basit ahos. Susupak man ti Pasay. Ay, nagmayatin ti Raman na. Uri ibusag gidi amin. At nabati iti Bornay. Amo ka pa si tumit laing. Makambunitan. Ay, kwarog. Paray. Kureban. Lukatakban ti Bornay. At digusan ka manlangan iti Pasay. Kartingan nyo ang kail. Tenglek ni tata ba na? Just kikit da parinting kan kwaraw. Imbuyat daki din kanyak jay basay. Ay na, nabasbasa akon. Agsukatak man kite. Lay, Badong. Apay anabasbasa ka. Ay, ay maturog ka kiten. Intun bigatan, agsarita ta. Anya? Isumat lagayam akanayon ka mabartag. Tagayam, mapan mo taktakawan ti basay da kapitan. Ha!
Mangibabain ka talaga, Badaong. Di na ko man ung-ungtan atuyang. Ay tulungan na kiday. No niya taramidag ita. Ay, agbababawi ako niti inaramid ka. Ay, kababain na talaga tuyang. Di mo itarayan tinagbasulam. Ingka dumawat iti pamakawan kin ni Kapitan. Mala, iturturod kon ati mapan. Ay, agbababawi ak atalagaan tuyang. Pangaasim apan ay pakawanan ako na. Ay, agbababawi akahon. Sige. Pakawanan kan, paray. Ay, thank you. Thank you, paray. Ay na. Iti may sa kondisyon. Ikarom ti base at tinakaw mo. Babaan, iti panangguyod mamanan, iti pagguyudan ti pagdapilan. One day. Anya, one day, paray. Anya, matin. Sige. Huwinin, paray. Mayata kaon. Tinapatag, mapakawan na kaon. Ay na, tatabadong. Dakes ti agtakaw. Anya nga ita? Anusam ti bunga ti madi nga inaramid mo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting ko'y panagdingay.